Modulay ni tungkol ya keng Pamamye Solusyun kareng Pasalitang Problema na ating Kebalwan keng Subtraction ning buong bilang na ating kaugnayan keng pera na ating minuens hanggang 1,000. Gamit ang gustong estratehiya at kagamitan bang mabilis kang makasunod at makaintindi king lisyong makapalugkeni at apakibatan lang gusto den kutang mas masanting na atin kang kebalwan keng subtraction. Kaya rin ang lisyon ay ni asahan na ika adinan lang solusyon reng pasalitang problema na ating kinalaman keng subtraction ning buong bilang na ating kaugnayan keng pera na ating minuens hanggang 1,000 gamit ang gustong estratehiya at kagamitan. Subukin. Tayo may umpisan English yun na ini, subukan mo lapang deng kutang kasunod na niti. Istong apakibatan mo lang ang gusto di hanggang bilang a 100%. Bayarin mo na yung laktawan in modulay ni, pero nung atin kang mali, ituloy me pa rin in pamanigaral at pamamakibat in modulay ni. Basa ning pasalitang problema na makasulat keng papel. Complete 1 in column, isulat keng papel in gustong pakibat. Atin yang 550 pesos iyay rin. Penyali ng tsinelas in 150 pesos. Magkano pa in mitagan kang Irene? Atin yang 550 pesos iyay rin. Penyali ng tsinelas in 150 pesos. Magkano pa in mitagan kang Irene? Sagutan la kanyan, ding makasunod akutang. Bilang 1, nano in kutang. Nano in kutang. Uwah gusto ka. Magkano pa in mitagan kang Irene? Bilang 2, nanula reng given. Nanula reng given. Nung lingke kayong sagot, 550 pesos pera ng Irene, 150 pesos tsinelas gusto kayo. Bilang 3, nano in operation agamitan. Nano in operation agamitan. Dua gusto ka. Subtraction. Bilang 4, nano in number sentence. Nano in number sentence. Wak kagaling mo, 550 pesos minus 150 pesos equals n. Bilang 5, nano in solution. Nano in solution. Wah gusto ka, 550 pesos minus 150 pesos equals 400 pesos. English yun tamo, yapin niya yung Pamamye Solusyun keng pasalitang problema na ating kaugnayan keng subtraction ning buong bilang na ating kaugnayan keng pera na ating minuens hanggang 1,000 gamit ang gustong estratehiya at kagamitan. English yun na ini, apalawak mo in kekang kebalwan keng pamangilalang estratehiya at kagamitan agagamitan keng Pamamye Solusyun kareng pasalitang problema na ating kaugnayan keng subtraction ning buong bilang na ating kaugnayan keng pera na ating minuens hanggang 1,000. Handa na ka? Tara at mag-umpisa ka king pamagbalik king milabas adisyon. Balikan. Pakibatan la reng mitutuki gamit inisip. 743 minus 223. 743 minus 223. Nung inke kayong sagot, 520 gusto kayo. 932 minus 501. 932 minus 501. Nung inke kayong sagot, 431 gusto kayo.
523 minus 311. 523 minus 311. Nung ing sagot yu, 212 gusto kayo. 643 minus 304. 643 minus 304. Nung ing sagot yu, 339 gusto kayo. 245 minus 102. 245 minus 102. Nung ingke kayong sagot, 143 gusto kayo. Mayap ka Aldo, akakit mo la ba reng 4? Deng aduang kwadro atin lang parehong lagyo. Tara at lawen tamo nung nanuing koneksyon dareni keng lisyon tamo ngeni. Pinlan la reng 4. Uwa gusto ka, adwa. Nanu keng palagemo inggawan da kareng 4. Uwa gusto ka, i-display. Basan me ing makuyad a kwento at pakibatan la reng putang akasunod dareti. Kebay tanda reng kambal a Aliza at Annaliza. May katanggap lang regalong kwadro bilang regalo na makasulat ing kanilang lagyo. Ingkang Aliza at inyang sukat at 325 cm habang ingkang Annaliza naman at inyang sukat a 153 cm. Antiya kakaba ing kwadro ng Annaliza king kwadro ng Eliza. Ulitan ke. Kebay tanda reng kambal a Eliza at Annaliza. May katanggap lang regalong kwadro bilang regalo na makasulat ing kanilang lagyo. Ingkang Eliza at inyang sukat at 325 cm kabang ingkang Annaliza naman at inyang sukad o 153 cm. Antiya kakaba ing kwadro ng Annaliza king kwadro ng Eliza. Sagutan tala rin makasunod ako tang. Nanu ing putang. Nanu ing putang. Uwa gusto ka. Antiya kakaba ing kwadro ng Annaliza king kwadro ng Eliza. Nanula reng given. Nanula reng given. Uwa gusto ka. 325 cm sukad ning kwadro ng Eliza. 153 cm sukad ning kwadro ng Annaliza. Nano ing operation agamitan. Nano ing operation agamitan. Uwa gusto ka. Subtraction. Nano ing number sentence. Nano ing number sentence. Uwa gusto ka. 325 minus 153 equals n. Tara at talakayan tayo ing kwento. Suryan, panigaralan at pakibatan mula reng kutang. Keng Pamamye Solusyun, kareng pasalitang problema, ating paralan o estratehiya na dapat tandanan. Bilang 1, understand, intindihan ing pasalitang problema. Pakibalwan at intindihan ing kutang. Ini ing kutang na atsu keng kwento. Antiya kakaba ing kwadro ng Annaliza keng kwadro ng Eliza. Pakibaluan at kilalanan reng given facts. Reng given apindeng mitutuki. 325 cm kaba ning kwadro ng Eliza. 152 cm kaba ning kwadro ng Annaliza. Bilang 2, plan o pagpaplano. Gawan, pamanukoy keng operation agamitan. Nenibat keng kutang na anti yakaba ing kwadro ng Annaliza keng kwadro ng Eliza gamitan ing operation a subtraction o pamamawas. Form the number sentence.
gamit ring given, makabuong number sentence. Antiniya ing maging number sentence. 325 minus 153 equals n. Bilang 3, solve, act on the plan. Keng pa magsagawa keng subtraction, kailangang mas matas ing minuend kaysa keng subtrahen. At ing simbolong n, papakit yang kailangan tayang dinan kapakibatan ing number sentence. 325 minus 153 equals n. Keng pamangwa keng difference tukyan la ren bitutuki. Mumuna, ibawas ing at one's place, i-regroup nung kinakailangan. Kadwa, ibawas ing tens place, i-regroup nung kinakailangan. Katlo, ibawas ing hundreds. Nung dinan kapakibatan iti, antini ing maging pakibat na. 245 minus 102. Muna talang ibawas ng ones. 5 minus 2 equals 3. Kaybat 10 tens. 4 minus 0 equals 4. Kaybat deng hundreds. 2 minus 1 equals 1. Ing sagot, 143 sentimetro ning kabaning kwadro ng Eliza kang Annalisa. Bilang 4, check or look back. I-check nung gusto ing pakibat gamit ing kasalungat o operation. Ing kasalungat ning subtraction, addition nyo. Subukan natin. 143 plus 102 equals 245. Tandaan, keng pamanintun solusyon, keng pasalitang problema, isipan at gamitan la ring estratehiya na makasaw bang akwa ing gustong pakibat. Bilang 1, understand. Kailangang intindihan ng pasalitang problema. A. Pakibalwan ng kutang. B. Tukuyan la ring given. Bilang 2, plan o pagpaplano. Tukuyan niya ang operation na dapat gamitan. Tukuyan at bumuong number sentence. 3. Solve, act on the plan. Dinan solusyon in problema. 4. Check or look back. I-check nung gusto ing gamitan gamit ing kabaligtaran ning operation, ing kabaligtaran ning subtraction, addition nyo. I-check ing pakibat gamit ing kasalungat a operation. Gawaing may patnubay 1. Nanong estratehiya ing ginamit kilub dareng speech balloon. Isulat ing letra ning gustong pakibat. Bilang 1, form the number sentence. Form the number sentence. Wah, gusto ka. A. Plan o pagpaplano. Bilang 2, alamin at intindihin ang tanong. Alamin at intindihin ang tanong. Wah, gusto ka. B. Understand o pag-unawa. Bilang 3, ibigay ang solution. Ibigay ang solution. Wah, gusto ka. C. Solve or act on the plan. Bilang 4, tukuyin ang given. Tukuyin ang given. Wah, gusto ka. D. Understand o pag-unawa. Bilang 5, tukuyin ang operation na gagamitin. Tukuyin ang operation na gagamitin. Wah, gusto ka. A. Plan o pagpaplano. Bilang 6, mag-check gamit ang kasalungat na operation. Mag-check gamit ang kasalungat na operation. Huwag kagaling mo. D. Check or look back. Malayang gawain 1. Basan at pakibatan ing problema. Keng 428 ang mag-aral ning San Vicente Ferrer Elementary School, 195 ing lalaki, pilanlareng babaeng mag-aral. Ulitan ke,
Ken 428 amagaral ning San Vicente Ferrer Elementary School 195 ing lalaki, pilanla reng babaeng magaral. Nanu ing as or kutang. Nanu ing as o kutang. Wah gusto ka, pilanla reng babaeng magaral. Nanula reng given. Nanula reng given. Wah gusto ka, 428 magaral, 195 lalaki. Nanu in operation agamitan. Nanu in operation agamitan. Wah gusto ka, subtraction. Nanu in number sentence. Nanu in number sentence. Wah gusto ka, 428 minus 195 equals n. Ibye ing solution. Ibye ing solution. 233 lareng babaeng magaral. 428 minus 195 equals 233. Tayahin 1. Basan at pakibatan ing problema. Sinaliyang bola ijorem ang mamalagang 245 pesos. Memeyang 500 pesos keng tindero. Magkano ing sukling ibalik da kayo? Sinaliyang bola ijorem ang mamalagang 245 pesos. Memeyang 500 pesos keng tindero. Magkano ing sukling ibalik da kayo? Nanu ing as o kutang. Nanu ing as o kutang. Wah gusto ka, magkano ing sukling ibalik da kayo? Bilang 2. Nanula reng given. Nanula reng given. Wah gusto ka, 500 pesos pero 245 pesos halaga ning bola. Bilang 3. Nanu ing operation agamitan. Nanu ing operation agamitan. Wah gusto ka, subtraction. Bilang 4. Nanu ing number sentence. Nanu ing number sentence. Wah gusto ka, 500 pesos minus 245 pesos equals n. Ibye ing solution. Ibye ing solution. 500 pesos minus 245 pesos equals 255 pesos. Gawaing may patnubay 2. Basan at panigaralan ing problema kilog ning kawon. Pakibatan la reng kutang akasunod na reti. Kumita ng 245 pesos si Ginang Hernandez sa kanyang naibentang mangga. Binayaran niya ang kuryente nila ng 156 pesos sa kanyang napagbentahan. Magkano pa ang natira sa kanyang pera? Kumita ng 245 pesos si Ginang Hernandez sa kanyang naibentang mangga. Binayaran niya ang kuryente nila ng 156 pesos sa kanyang napagbentahan. Magkano pa ang natira sa kanyang pera? Bilang 1. Nanu ing as o kutang. Nanu ing as o kutang. Wah gusto ka, magkano pa ang natira sa kanyang pera? Bilang 2. Nanula reng given. Nanula reng given. Wah gusto ka, 245 pesos kita ni Ginang Hernandez, 156 pesos binayaran niyang kuryente. Bilang 3. Nanu ing operation agamitan.
nano in operation agamitan. Uwa gusto ka, subtraction. Bilang 4, nano in number sentence. Nano in number sentence. Uwa gusto ka, 245 pesos minus 156 pesos equals n. Bilang 5, ibye ing solution. Ibye ing solution. Wah, kagaling mo! 89 pesos ang natira sa kanyang pera. 245 pesos minus 156 pesos equals 89. Malayang gawain 2. Basan at pakibatan ing problema. Atin niyang 255 pesos iginang lobo keng kayang pitaka. Sinaliyang manok keng ulagang 145 pesos. Magkano pa ing mitagan keng kayang pera? Atin niyang 255 pesos iginang lobo keng kayang pitaka. Sinaliyang manok keng ulagang 145 pesos. Magkano pa ing mitagan keng kayang pera? Bilang 1, nano ing as o kutang. Nano ing as o kutang. Uwa gusto ka, magkano pa ing mitagan keng kayang pera? Bilang 2, nanula renggiven. Nanula renggiven. Uwa gusto ka, 255 pesos pera ng ginang lobo, 145 pesos ulaga ning seli ng manok. Bilang 3, nano in operation agamitan. Nano in operation agamitan. Uwa gusto ka, subtraction. Bilang 4, nano in number sentence. Nano in number sentence. Uwa gusto ka, 255 pesos minus 145 pesos equals n. Bilang 5, ibye ing solution. Ibye ing solution. Uwa, kagaling mo! 255 pesos minus 145 pesos equals 110 pesos. Tayahin 2. Ating 312 tanam akamatis. Imang kanor, mesiraya ing 108, pauli ning bagyong Ondo. Pilan pa ing mitagan keng kayang pananam. Ating 312 tanam akamatis, imang kanor. Mesiraya ing 108, pauli ning bagyong Ondoy. Pilan pa ing mitagan keng kayang pananam. Bilang 1, nano ing as o kutang. Nano ing as o kutang. Uwa gusto ka, pilan pa ing mitagan keng kayang pananam. Bilang 2, nanula renggiven. Nanula renggiven. Uwa gusto ka, 312 tanam akamatis, 108 mesira anyang bagyong Andoy. Bilang 3, nano in operation agamitan. Nano in operation agamitan. Uwa gusto ka, subtraction. Bilang 4, nano in number sentence. Nano in number sentence. Uwa gusto ka, 312 minus 108 equals n. Ibye ing solution. Ibye ing solution. Uwa, kagaling mo! 312 minus 108 equals 204. Isa-isip, nanula ring paralan o estratehiyang malyaring gamitan keng Pamamye Solusyun kareng pasalitang problema. Bakit importante lareti? Laging tandaan keng Pamamye Solusyun kareng pasalitang problema,
isipan at gamitan la reng estratehiya na makasawop bang akwa ing gustong pakibat. Bilang 1, understand. Kailangan intindihan ing pasalitang problema. Pakibalwan ing kutang, tukuyan reng given. Bilang 2, plan o pagpaplano. Tukuyan ing operation na dapat gamitan. Tukuyan at bumuong number sentence. Bilang 3, solve, act on the plan. Dinan solusyon ing problema. Bilang 4, check or look back. I-check nung gusto ing pakibat gamit reng kabaligtaran o operation. Ing kabaligtaran ning subtraction, addition nyo. I-check ing pakibat gamit ing kasalungat o operation. Importante la reni bang apabilis at apasagli ing pamamye pakibat at solusyon. Isagawa, basan at intindihan ing sitwasyon. Pakibatan la reng kutang akasunod. Pinupurlang 321 akalamansi, ijilan, pemisalin nala ning kapatad na reng 98 a piraso. Pilan pa ing mitagan kareng kalamansi. Pinupurlang 321 akalamansi, ijilan, pemisalin nala ning kapatad na reng 98 a piraso. Pilan pa ing mitagan kareng kalamansi. Bilang 1, nano ing as o kutang. Nano ing as o kutang. Uwa stuka. Pilan pa ing mitagan kareng kalamansi. Bilang 2, nanula reng given. Nanula reng given. Uwa stuka. 321 kalamansi, 98 pemisalina. Bilang 3, nano ing operation agamitan. Nano ing operation agamitan. Uwa stuka, subtraction. Bilang 4, nano ing number sentence. Nano ing number sentence. Uwa stuka, 321 minus 98 equals n. Bilang 5, ibye ing solusyon. Ibye ing solusyon. Uwa stuka, 321 minus 98 equals 223. Tayahin, basan ing pasalitang problema na makasulat keng papel. Kompletuan ing kolum, isulat keng papel ing gustong pakibat. Ginawayang cake yaling Cecil para keng kayang tindaan na magkahalagang 570 pesos. Selinin kayang kaluguran ini yaling Sol. Memeya yaling Sol halagang 900 pesos. Magkano ing dapat nang ibiyeng sukli aling Cecil keng kayang kaluguran. Ginawayang cake yaling Cecil para keng kayang tindaan na magkahalagang 570 pesos. Selinin kayang kaluguran ini yaling Sol. Memeya yaling Sol halagang 900 pesos. Magkano ing dapat nang ibiyeng sukli aling Cecil keng kayang kaluguran. Bilang 1, nano ing as o kutang. Nano ing as o kutang. Uwa ustuka, magkano ing dapat nang ibiyeng sukli aling Cecil keng kayang kaluguran. Bilang 2, nanula reng given. Nanula reng given. Uwa ustuka, 570 pesos alaganing cake, 900 pesos binye ng perang aling Sol. Bilang 3, nano ing operation agamitan. Nano ing operation agamitan. Uwa ustuka, subtraction. Bilang 4, nano ing number sentence. Nano ing number sentence. Uwa ustuka, 900 pesos minus 570 pesos equals n. Bilang 5, ibye ing solusyon. Ibye ing solusyon. Uwa kagaling mo! 900 pesos minus 570 pesos equals 300
330 pesos. Hanggang muli, paalam!